Ruhonge rwa thuthuria ruri kibarua-ini gia gucarania na ekwirwo anana aria marerikana ni a gikundi kia Al-Shabab na mari bururi-ini na itanya ria gutabania tharikira guku makirikana ni methaite na matharaita na makabundithio uria megutharikira muingi. Ekwirwo aya ni Mohamed Ali Hussein uria wanakorwo gikundi-ini kiabangite gutabania ngero mwena wa Isiolo mwaka-ini wa 2018 no agiithara na agicoka Somalia. Ahmed Ali Mohamed uria nake wari mubango-ini ucio wa gutharikira aikari Isiolo. Eric Njoroge wa Shira na ritwa ringi Mohamed Njoroge kuma kaunti ya Nyeri na uria ukoretwo agitabania ciiko cia wikinae matura-ini ma Mukurwa-ini na Karatina. Abdurrahman Hija kana Mnubi onake kuma kaunti ya Nyeri na erikanite aingirire gikundi-ini kia Al-Shabab mwaka-ini wa 2016. Abdikadir Mohamed Abdikadir kana Ikrima uria borithi maugite ari mubango-ini wa gutharikira mukawa wa Dusit kuri hindi ari muikari wa South Sea Nairobi na Nyali Mombasa. Peter Gicungu Njoroge kana Mustafa ni murutwo ri na thumbi mathomo-ini ma mitambo no kinyaniria na akoretwo bururi-ini wa Somalia kwiruta umaramari wa itoi. Mohamud Abdi Aiden na ritwa ringi Mohamed Yare wa kuma kaunti-ini ya Garissa uria wananyitwo ringi ni undu wa kwirira itoi cia Al-Shabab icigo iria cingihithukira guku bururi-ini na arekio agithie bururi-ini wa Somalia kunyitana na itoi. Kasim Musa Mwarusi kana Abu Miki kuma Ukunda erikanite kuingiria nyanake mathomo-ini ma umaramari na ni aceraga muno icigo-ini cia Ukunda, Likoni na Diani. Muingi uritio nyitanira na borithi no heane riboti cingiteithiriria guikia ekwirwo aya ngono matanatabania ngero kuhitukira namba ya thimu niyo 0800722223. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo Kinyugo Mwaura.